Pre početka videa molio bih vas da se pretplatite na kanal. 92% ljudi koji gledaju moje klipove nisu prijavljeni. Molio bih vas da kliknete to subscribe dugme. Vama je to malo, a meni znači mnogo. Prema jednoj američkoj studiji u Prvom svetskom ratu, za jednog mrtvog čoveka bilo bi ispaljeno preko 7000 metaka. U vijetnamskom taj broj je porastao na 25.000 metaka. Prema ovoj studiji, sa svojih 505 zabeleženih ubistava, Simo Häyhä bi trebao da ispali preko 13.550.000 metaka. Simo Häyhä je poznat po tome što nosi titulu najubojitijeg snajperiste svih vremena, što je zaslužio sa do dan danas nerazbijenim rekordom od 505 zabeleženih ubistava. Simo je rođen 17. decembra 1905. godine u jednom selu nadomak grada Rautjarni u Kareliji. Zbog svog života i izolovanosti od ostatka civilizacije, Simo se uglavnom bavio poljoprivredom. U njegovoj familiji je bilo poznato da su svi muškarci bili vrsni lovci. Simo nije bio drugačiji. On još od malena sa ocem i dedom išao u lov. Lov na irvase u tom kraju bio poznat, a zbog osetljive i plahovite prirode koju ta životinja imala, retko ko je mogao da se dovoljno približi da je ulovi. Kroz lov na irvase, Simo je izučio razne veštine praćenja i lova koji će mu u daljem životu biti veoma potrebne. Sa 18 godina otišao je na služenje vojnog roka u takozvanoj Beloj gardi, gde se pokazao kao izvrstan strelac. Tokom svoje službe pobeđuje na više streljačkih takmičenja da se ističe iznad svih, ističe neku formu slave unutar streljačkih krugova. Nakon služenja vojnog roka, Simo se vraća u svoje selo gde provodi veći deo svog života. 1939. godine Sovjetski savez napada Finsku i opšta mobilizacija biva izvršena. Simo biva stacioniran u 6. 34. pešadijskog puka, gde zbog svoje predratne slave dobija ulogu snajperiste. Simo što fizički tako i psihički je bio idealan za ulogu snajperiste. Häyhä je bio relativno nizak sa visinom od samo 152 cm, ali je bio neverovatno brz i agilan, što mu je omogućilo da kada se nađe pod neprijateljskom paljbom, napusti svoje gnezdo i brzo nađe nov položaj. Simo je tokom svojih 98 dana terora postigao 505 ubistava iz svoje M28-30 puške i preko 200 ubistava iz automata Suomi KP-31. Simo je tokom noći pre borbe imao običaj da obilazi svoje snajperska gnezda i da ih pripremi za sutrašnju borbu. Imao je običaj da pravi male snežne bedeme iza kojih bi se krio i koristio ih kao naslon za svoju pušku. Obično ispred svojih gnezda stavljao kofe sa vodom, čija je svrha bila da sakriju plamen koja bi puška proizvela. Takođe Simo je imao običaj da stavlja sneg u usta, da mu dah ne bi otkrio položaj. Jedan detalj vezan za njegovu snajpersku karijeru je to što on nikada nije koristio optički nišan. Unatoč popularnom verovanju, glavni razlog zbog čega Simo Häyhä nije koristio optički nišan nije to što nije hteo da otkrije položaj, već on nikad nije dobio obuku o tome kako se koriste optički nišani. I samim tim, njegove performanse sa istim su bile znatno manje nego sa mehaničkim nišanima. I pored mnogo veština koje je posjedovao, Simo je još kao dete od oca naučio još jednu vrlo važnu veštinu, a to je da procenjuje razdaljinu. Simo je nije rođen sa tom veštinom, već je naučio kroz godine vežbanja i treninga. Još kao dete on bi procenio distancu do mete i posle koracima odmeravao istu. Vremenom Simo je toliko razvio taj instinkt da je mogao da proceni distancu do mete sa greškom manjom od jednog koraka. Svoju pušku je obično držao upucanu na 150 metara, što je najčešće bila uobičajena distanca na kojoj su se vršili sukobi. Također svoju pušku mnogo češće je čistio od ostalih vojnika, u nekim slučajima i preko 10 puta na dan, što je razumljivo. Na -20 stepeni tokom dana i preko -40 tokom noći, puške su prolazile kroz veliki stres, gde je dolazilo do defekata i deformacija, pa je podmazivanje bilo jedino rešenje da im se makar malo produži rok.
Tokom celog sukoba, Simo je koristio svoju M28-30 pušku, koja je bila ništa više nego obična pešadijska puška. Unatoč znatno lošoj opremi u poređenju sa sovjetskim snajperistima, Simo je poznavao svoju pušku do najsitnijih detalja i ostvarivao neviđeno precizne pogodke sa istom. Posle nekog vremena, sovjetskoj strani fronta su počeli da kruže priče o snajperisti koji blago rečeno nijotkuda ubija njihove vojnike. Neki vojnici su govorili o beloj figuri koja se jedva mogla vidjeti u daljini i belini snega. Ubrzo nastao je mit o beloj smrti. Bela smrt je bio niko drugi, no Simo Hejha. Zbog mnogobrojnih veština koje je posjedovao, Simo je mogao da preživi gotovo nemoguće susrete sa neprijateljskim vojnicima. Zbog njihovog značaja koji su imali za znatno nadjačanu finsku vojsku, snajperi su najčešće bili mete najviših prioriteta na liniji fronta. U jednoj prilici, kada je Simo ubio sovjetskog snajpera, skoro sve sovjetske snage su usmerile paljbu ka njegovom položaju. Bio je izložen neverovatnoj količini minobacačke artiljerijske vatre, ali je uspio da se izvuče skoro neozleđen i nastavio da širi strah među sovjetskim redovima, gde je čak uspeo da nekoliko dana posle ubije i 25 neprijateljskih vojnika u jednom danu. Unatoč stalnoj opasnosti koje je Hejha bio izložen, on prema njegovim rečima nikada nije osjećao strah. Tretirao je to isto kao i običan lov, gde je pritom razvio razne nove tehnike da nadmudri neprijatelje i zavara sebi trag. Njegova karijera se završava 98 dana sukoba, gde tokom sovjetskog napada iza leđa Hejhi se sovjetski vojnik prikrada i eksplozivnim metkom ga pogađa u glavu, preciznije u donju vilicu. Prema rečima Hejhinih saborca, on je ostao bez svesti i uprkos teškoj neprijateljskoj paljbi, njegovi saborci uspevaju da ga izvuku živo i sanitetskim vozilom odvedu u bolnicu u Helsinkiju. Neki od njegovih saboraca tvrde da zbog načina napada i pravca, koji je bio primarno usmeren na snajperska gnezda koje su njihovi snajperisti koristili, i korišćenje eksplozivne municije, što se smatra ratnim zločinom, značilo da je napad bio izvršen sa namerom da se Simo Hejha likvidira. U prolog ovoj teoriji ide i to da za samo par sati po sovjetskim novinama su počeli da kruže članci o tome kako je navodno vladavina terora bele smrti završena. Iako teško ranjen, Simo Hejha nije bio mrtav. On se probudio iz kome nekoliko nedelja posle ranjavanja. Simo Hejha od eksplozivnog metka pretrpeo trajnu deformaciju donje vilice, gde je skoro cijela leva strana iste bila razneta, što je dovelo do preko 25 operacija i konstantan bol u istoj, tokom većeg dela njegovog života. Kada je čuo vesti o njegovoj smrti, Simo Hejha je tražio da se napišu pisma svim novinskim kućama. U pismima je zamolio da se povuku vesti o njegovoj smrti i da se iznesu vesti o tome da je on živ. Hejha je tražio da se odmah vrati na bojište, ali se susreo sa vestima o tome da je Finska potpisala mir, što se desilo samo nekoliko dana posle njegovog ranjavanja. Tokom Drugog svjetskog rata, Hejha je insistirao da se bori u produženom ratu, ali njegovi zahtevi su bili odbijeni zbog povrede koju je pretrpeo. Hejha se posle rata vratio u svoje selo gde je proveo veći deo života. Obično je živeo sam, a po rečima jednog od njegovog prijatelja Kalevi Ikonena, Simo je više govorio sa životinjama u šumi nego sa ljudima, čiji glavni razlog je najverovatnije bila i povreda koju je preživeo, gde je njegova moć govora bila znatno ograničena, pa nije voleo da ima kontakt sa ljudima ako to nije bilo baš neophodno. Sve do 2001. godine, kada je bio premešten u bolnicu za veterane invalide, Hejha je živeo sam. Simo Hejha umire 1. aprila 2002. godine, sa svojih 96 godina. Tokom života, Hejha nije voleo da govori o svojim ratnim iskustvima, obično skrećući teme razgovora na nešto drugo. Kada bi ga neko pitao da li je osjećao grižu savesti zbog onoga što je učinio, on je govorio da je to njemu bio ništa više nego samo posao.
Ako ste došli do kraja videa, želim da vam se zahvalim iz srca i zamolio bih vas za jednu uslugu, a to je da se prijavite na kanal i da kliknete to like dugme. Hvala vam puno na gledanju i do sljedećeg viđenja. Veliki pozdrav!